Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya uma khusi umdlalo sebakithi lenikhuluma naye bakithi-ke ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyathanda-ke bakithi ukuthi ngiphinde namhlanje siphinde yabonana nginamukele ukuthi nje ningangena nonke namukelekile kuleli khaya njenganenjwayelo. Asikhethi muntu kuleli khaya, akekho umuntu simkhetha bakithi nonke namukelekile futhi sinithanda nonke phakathi kuleli khaya. So nje ningangena nonke nihlale phansi ke sizokhuluma sibonisana nalapho nalapho bese siphinde futhi Nkosi yami sibone ukuthi ezintweni ezizobe sesikhulume ngazo bakhona yini abasizakalayo, njengoba suke sinethemba lokuthi ezintweni zonke suke sezikhuluma nani sibonisana ngazo, sishare ulwazi ukuthi kubakhona abantu abasizakalayo bakithi kulezo zinto. Phinde ke futhi ngizocela namhlanje ukuthi njalo ningakhohlwa ukuthi ni subscribe, niphinde futhi bakithi ni like, ni-turn on ama notifications ukuze njalo uma ngabe khona ivideo sithe sayiqopha bakithi izokwazi ukuthi nawe phela isheshe ifinyelele kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi angizoba mude bakithi, kodwa into ebengifuna ukuthi ngihlale kuyona kakhulu noma ngithi sike sizoyikhuluma namhlanje ukuthi isiphiwo sakho sikhulu kuwena. Ngifuna ukuzokhuluma nabantu bakamoya bakithi asebeqalile le ndima nabangakayiqali le ndima, kodwa okuthola ukuthi umuntu isikhathi esiningi useyabona nezimpawu noma useba nazi inkulumo zabantu abangasekho noma zisithunywa sakho ukuthi cha nami ngikuyona le ndima, ikhona lento kumele. So ngizokhuluma nawo wonke lo muntu namhlanje ukuthi bakithi isiphiwo sakho sikhulu kuwena. Mangabe ngithi sikhulu kuwena, wonke umuntu onesiphiwo ungalinge nangelilodwa ilanga bese uzithola usesimeni sokuthi bese ungabaza into yakho uma ngabe uyiphiwe, bese ungabaza isiphiwo sakho, ngoba ngalesikhathi nje wena uqala into yakho wena uyingabaza ubone ngazi ukuthi ayikho ngezathu ezithize nawe osukuhlangabezana nayo, leyo nto yakho uyiqeda amandla ngaleso sikhathi. Ayaphela amandla ento yakho ashona phansi uma ngabe wena uqala phansi wena uyingabaza. Uyingabaziswa ukuthi ubona omunye umuntu enza kangcono ukuthi cha usibanibane ngathi wenza kangcono, kodwa manje sisendimene eyodwa wena bese ungabaza into yakho. Ngesikhathi wena ke uyingabaza uyishonisa phansi into yakho, ngoba okukhomba ukuthi usuke ungawazi amandla akho wena osuke uphiwe wona. Ngifuna ukwenza nje umzekeliso bakithi la ohambeni likamoya bakithi, ngicacise nje noma ngikukhumbuze njengoba vele abantu ngihlezi bakithi ngibakhumbuza ukuthi njengoba sila sinemimoya bakithi, siphethwe abantu abangafani futhi siphiwe izinto ezingafani, ngoba asibona vele sonke bakithi abantu bandawonye, asiphethwe futhi abantu babodwa. So nezinto nokuphiwa kwethu akuzofana. Angithi yabona khona umuntu kwesinye isikhathi okuthola ukuthi mhlambe ngizoke ngenze umzekeliso, mhlambe umthandazo usibanibani uthi medonsa ngokukamoya uthi bese uthola ukuthi udonsa ngempela emoyeni. Njengoba edonsa ngempela emoyeni bese uthola ukuthi nawe ukule ndima kamoya, yena njengoba ekwazi ukudonsa kangaka, wena kwesinye isikhathi usuzofisa ukufana nalowa muntu. Ngesikhathi wena usufisa ukufana nalowa muntu, wena lento yakho ngendlela kumele uhambe ngayo wena endleleni yakho usuzoyilahla indlela wena kufuneka uhambe ngayo, ngoba usubheka usibanibani ukuthi usibanibani ave hlola, usibanibani ave kwazi ukubona nami ngifisa ukuhamba naye, sengifisa ukufana naye. Angithi uyabona ukuthi wena awusayibheki into yakho ngendlela okufuneka uyibheke ngayo, wena sekunezigaba osuzozeqa manje wena ngendlela kumele uhambe ngayo endleleni yakho, ngoba usujahe ukufika lapha, usujahe ukufana nalowa muntu. Cha nami ngiyazi ukuthi phela ngumuntu kamoya, futhi uma ngabe ngumuntu kamoya ufuna ngihlole njengosibanibani, kanti usuyayilahla lapho. Isizathu sokuthi ngithi kanti usuyayilahla lapho ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi indlela yokuphiwa ayifani. Khona umuntu okuthola ukuthi uma ngabe ehleli njengoba ngihleli akwazi ukulalela
umoya, akwazi ukulalela idlozi lakhe, akwazi ukulalela izithunywa zakhe, akwazi ukubonelela umuntu, atshelwe izindaba ehleli ebhekile. Angithi yabona, bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi mehleli akakwazi ukuthi into yakhe besimtshela izinto, akakwazi ukuthi abone izinto mengabe ehleli. Udinga ukuthi kwesinye isikhathi mengabe lele, uyabona meke walala, uyabona meke wathi ukuthatha isithongwana wathi kancane bese kudlala ifilimu. Walala nje bese abantu bakhe yila bekwazi ukuthola ukuthi lo muntu abantu bakhe bakwazi ukumvezela izinto eziningi khona, bakhuluma izindaba. Uthola ukuthi yena nje lo lele kwesinye isikhathi lo othi mengabe evezela izinto ngoba nakelele bese uyayingabazi into yakhe. Abone ngazi ukuthi ayi mina amandla asho ukuthi mancane, mina kufuneka ngize ngilale ukuze into yami ikwazi ukungitshengisa izinto. Kanti uthola ukuthi wena uzingabaza nje eyakho into wena utshengiswa izinto kakhulu ngaphezulu kwaloko kwazi ukuthi abone izinto yena ebhekile kwazi ukuhlolela abantu. Ngifuna ukutheni musu ungabaza into yakho, nawe into yakho inkulu kuwena ukuthi siphiwe izinto ezingafani. Musu ukufisa into yomuntu, wena nje funda ngokuhamba kamoya, funa into yakho uyifune futhi ukuthi mina njengoba ngumuntu kamoya, njengoba nginalesi siphiwo sihamba kanjani. Wena okufunakala into yakho ukuthi uyilandele ukuthi mina abantu bami noma into yami ikhuluma ndlelani. Anganoma ngiyazwakala bakithi, ngoba kwesinye isikhathi wena uzofuna ukufana nalowa muntu kanti vele ngeke uzofike ekutheni into yakho ifane neleyo muntu. Abantu bakuphe ngale ndlela le, kodwa futhi nawe ekutheni bakuphe ngale ndlela le kukhulu okuzokwenzeka kuwena, noma kukhulu abazokwenza kuwena, noma kunendlela nabo abazokuphakamisa ngayo wena ngale ndlela abakuphe ngayo. Musu ukufisa ukuthi ufane lo omunye umuntu, mina ngifisa ukuhlola njengosibanibani, ngifisa ukubona njengosibanibani, bese uyayilahla indlela yakho. Ugcina manje lapho kwesinye isikhathi wena ungasalandeli indlela zakho, noma uthongile izinto kwesinye isikhathi awusalandeli izinto, usulandela into ezenziwa lo muntu. Ngoba kwesinye isikhathi wena uhambile wambona usibanibani ukuthi engathi ushaphu kakhulu, wawusuyombuza kwesinye isikhathi ukuthi yena wenza ngayiphi indlela. Kanti lapho kwesinye isikhathi usuyalimala ngoba la kusemhlabeni. Abantu abaningi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umbona umuntu esebenza kanti akasasebenzi ngokukamoya, ngendlela yokuthi usasebenza ngento yakhe epure, ngezithunywa zakhe noma nangedlozi lakhe. Usuke wena unesithunywa sakho sangempela nedlozi lakho langempela, into yakho iseza nawe kahle, isakuncenga nayo yazi ukuthi kufunakala ifinyelelephi. Wena bese uyayishiya uyagcuma uyobuza lo muntu ukuthi wenze njani, bese kutshela ukuthi mina ngahamba ngayofaka uhlanga lokuhlola. Angithi uyabona ke manje wena usekutshele kanjalo, wena ufuna leya nto, wena usushiya into yakho manje, wena uyahamba manje uyofaka lolwahlanga lwalowa muntu ngoba wena ufuna ukuhlola. Kanti lapho usubulala khona into yakho enhle kangaka usukuphiwe yona. Sekuqhela izithunywa zakho lapho, uqhela idlozi lakho ngaleso sikhathi sekuzosebenza lento ekumele isebenze kuwena ngaleso sikhathi. Angithi yabona yini kwesinye isikhathi kuba semqhudelwaneni lento engafunakali, nokufisa into yomunye umuntu, nokujaha mengabe umuntu kamoya. Kwesinye isikhathi ufuna ukubona umuntu ongaphambili bese ujaha ukuba sezingeni lakhe. Ngoba kwesinye isikhathi kufunakala sisazi noma sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu ngambona ele ngokukamoya, awuzazi izinto asedlule kuzona ukuze afinyelele kuzona. Nawe ngokunjalo umuntu nomuntu bakithi unendlela yakhe, nawe unokwakho ekumele ukuthi udlule kukona noma uhambe, uneyakho indlela ekumele uhambe kuyona ukuze ufinyelele la kumele ukuthi ufinyelele khona. La ngokamoya yonke into iqala phansi, ihamba ngezigaba. Ungakuvumeli ukuthi usuke la bese ugquma uhlala lapha. Ivumele into yakho ukuthi ihambe ngezigaba ngendlela izifinyelele la kumele ukuthi ifinyelele khona bakithi. Uphinde ngabakithi kuphinde futhi ngizokhuluma ngendaba yamajazi. Mangabe ngizokhuluma ngendaba yamajazi bakithi, khona umuntu okuthola ukuthi enene ake ngithi nje ngilinganise ngaleli jazi ngeligqokile, nginikezwe ijazi elu-yellow and blue, nomunye bese boniswa ijazi elu-yellow and blue naye elinesiphika sengu. Yes, amajazi ethu ayafana,
kodwa okufunakala ukwazi ukuthi njengoba efana amajazi wethu akusho ukuthi azokwenza into eyodwa. Njengoba abantu bakho bekunikezile nawe leyo yellow and blue nesiphika sengwe bayinesizathu sokuthi bakunikeleni lelo jazi khona into elizoyenza kodwa akusho ukuthi lelo jazi into elizoyenza kuwena nami abantu bami banginikele ukuthi lelo jazi lizokwenza into efana neyakho. Cha, akunjalo bakithi. Akusho ukuthi mengabe nginejazi eligreen no white leli jazi eligreen no white kumina bathi abantu bami leli jazi bafuna ukuthi njalo mangabe ngiye entabeni ngikhuphukele entabeni bese ngifaka leli jazi eligreen and white. Okusho ukuthi nawe ngelinye ilanga mawubonisa lelo jazi eligreen and white sekufunakala ngithi mina kwena olithatha lelo jazi nawe uyinyukele entabeni ufake lelo jazi ngoba mina abantu bami basho njalo kumina. Akuhambi kanjalo. Wena njengoba nawe selifikile kuwena abantu bakho banesizathu abakunikele kona. Kwesinye isikhathi ngifuna ukuthi kuyasiza ukuthi ungabheki into yomunye umuntu ukuthi kuyena kwathiwa mangabe ukuthi leyanto njengoba kwathiwa kusibanibani izokwenza ukuthi nawe bese nawe yakho uzitshela ukuthi izokwenza leyo nto. Cha, angafana amajazi kodwa wazile ukuzokwenza umsebenzi ofanayo bakithi. Asinikiwe abantu ababodwa. Unganikezwa nawe uyellow and blue njenganami. Mina owami uthola ukuthi owezitha idlozi lami lakade noma izithunywa zami babenginikela ukuthi mangabe khona impi engibhekene nayo ngifake leli jazi ngikhuleke ngiyoyinqoba leyo mpi. Wena kanti uyellow and blue wakho ubhekene nokuthi bafuna ukuthi njalo ukuthi mangabe ufaka bese usondele emanzini uyokhuleka emanzini noma ungene empophomeni. Angithi yabona izinto zabantu azifani. Ezinye zezinto ekufisakala ukuthi mangabe umuntu kamoya bakithi uzazi. Kodwa futhi bengifuna ukuhlala kona bakithi ukuthi into yakho ungayingabazi ngendlela yokuthi uzufise yomunye umuntu noma ugcina usubheka uhambo lomunye umuntu ukuthi usekephi nendawo wena usufuna ukusuka la ukhona ugqoma uhlale lapha wena ngohambo lakho ungakahambi ngendlela. Lokho ngokuhamba kwendlela kuzohamba bese kuyakulimaza endleleni bakithi. Kwesinye isikhathi uzobona umuntu kwesinye isikhathi engene esizibeni esikhulu esijulile. Wena bese uzitshela ukuthi usibanibani mekwazi njengoba engene esizibeni esingaka esijulile futhi nangokukampa uyadonsa. Okushuthile siyazizibe esimenza ukuthi enze njalo nawe bese ushona khona wena bese ufika uyalimala. Yena njengoba engene lapha unesizathu utshengisiwe ukuthi hamba uye kule siyaziba ufike wenze kanjeni. Wena uzuye kulesaziba ngisho namanzi akwazi uzutshengisa wona ngisho ebusuku lelo. Wena mhlawumbe izinto zakhe zasehlane. Wena usugijima usuye emanzini ngoba ubona umfundisi ubani ngoba ubona umthandazo ubani ungena lapha kulawa amanzi nawe usugijima usuyongena kulawa amanzi. Masumuka namanzi kusasa kube ngathi inyama. Kanti wenze into oyibone komunye umuntu eyenza nawe wasuwayenza wangalandela into yakho njoba ungizwa noma ngimcizele ukuthi into yakho ufuna uyifune bese uyayifunda ukuthi mina lento engiphiwe yona mina ihamba kanjani uhlobo luni lento ikhuluma ngayiphi indlela. Okunye futhi sikufuna singakukhohlwa lokuthi ibheke into yakho ukuthi wena ikhuluma ngayiphi indlela noma ngabe yiphi indlela ekhuluma ngayo musu kwingabaza right ikhuluma ngaleyo ndlela ukuthi wena into ekhuluma kakhulu mawulele ku right futhi nalapho musu kwingabaza unesizathu sokuthi wena bakho bekhethe ukuthi bakhulume ngaleyo ndlela kuwena banesizathu. Akusho ukuthi ngoba nako wena mengabe uhleli ungakwazi ukubona izinto uma ngabe uhleli okusho ukuthi into yakho wena ayimini okwami kuncane. Futhi okwasibanibani ngoba yena ekwazi ukuhlolela abantu futhi ukukhulu kwakhe ungabazi into yakho bese uyishonisa phansi. Ngiyacela bandla bakithi ngifisa ukuthi wonke umuntu azi ukuthi into yakhe inkulu naye kuyena bakithi. Musu kungabazi into yakho. Ungabheki izinto zabanye abantu ube kwi-competition ke manje bese ugcina wena okwakho ungasakulandeleli ngendlela noma ugcine usuwehlisa amandla ento iphiweyo enhle kade iza kahle endleleni. Ngizothanda bakithi bese ngima lapho namhlanje kodwa nginethemba lokuthi abantu bacaciselekile ngale ndlela engifuna ukuthi nicaciseleke ngayo noma niyizwe ngale ndlela ebengifisa ukuthi ibekeke ngayo. Ngicabanga ukuthi bakithi izwakalile.
Ngithanda ukuthi namhlanje bese ngima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Till the time.